Ti MPBC Drama Production Center kan daytoy nga istasyon. Maisagot kada kayo tinaduma-duma nga istorya, anaadaw manipod kadagiti bersikulo a mabasa iti nasantuan a libro. Ngarod, tunggal madanon ti kastoy nga oras, kadwaan da kami babaan ti panagdengegyo kadagiti radyoyo. Kat imdengan nyo ti tunggal pasat dagiti patangatang mi nga istorya kada kayo. Tababaan dagitoy apakasaritaan, makaagsaw kayo iti nainbag nga adal, kan sorsoro. Pauluan tayo daytoy a programa iti Dalal Kinapudno ken Biag. Nainbag nga oras yo amin papagayam. Inta ibasa ti umuna a Pedro kapitulo 4 bersikulo 19. Ngarod, no agsagaba ka kas pagayatan ti Dios, agaramid ka iti nainbag, ket agkam mataleg ka iti namarswa, iso amang tungpal iti karina. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok dito'y programa tayo. Dala, kinapudno, ken biag. Masapol nga i-condition ko tilugan ko. Tapnawan ti parikot nga ramatan mi kadagiti barkadak. Nag-joyride kadagiti agduduma tourist spot. Uy! Sabali man ang tilugan mo, Ulysses. Ha? Pajero. Regalo kanyak na iti ni Papa. Idi naggraduara kiti college. Talaga mo ta. Bilibak ka pare. Nagdakkel pa iti balayaw. Adalugan mo. Baknang kan. Oresan kan nagtrabaho. Mabalinain. Si Kamot William. Tila bagbagam kanyak. Agsagana ka kit di. Tapan tayo ag-beach kadagiti barkada ta. Sige. Kaya't ko ti mapanagpasyar iti igit ti baybay. O sige. Sana bale. Tadda dahi tilugan ko nga ramaten tayo. Uy, patay bum samat tilugan mom. Hindi ka kadiagdanag. Naway ati highway. Nasaysayat na napaspas tayo. Tapno na dardaras tayo ang makasangpet. Sa bagay, nalay ka magmaneho. Ayun mo ganyan. Naimbag man, ta saan da ka unay nga stricto naging tinaganak mo? Saan? Amo mo ta busy ni Papa iti negosyo na. Kat ni Mama, aday jabrot. Isumatlaan na baknang kayo. Tanagagat ngagpadpada naging tidadakkel mo. Ay, kaano mat nga ta makapanak iti abroad. Tapno dumuras mat tibiyag ko. Unay kalakit din na. Di kagdanag William. At tantulat na. Ikararag mo kon ni Apo Diyos na ita. Kat sigurado, makapan kan tumot iti abroad. Papa, sino ti kadwayo a babae? Ulysses, iso nga inururay da ka sumangpet. Tapno agsasarita tayo. Anya ti kahit asawon da ito Papa. Insangpet kun dito'y balay, ti may kadwa nga inam, anak. Anya? Adda babae yo, Papa? Nabayagan nga da relasyon mi kini Maggie. Anya? Daddy, iso ka din ni Manong Ulysses? Sino ka, Miss? Ulysses, iso na ito ni Dina. Kapsat mo. Anak mi kini Maggie. Inyawit ko idan dito'y balay. Tapno agkakabalay tayon. Saan? Ulysses! Agsarsarita tabay lang! Ulysses!
Nakaasi ti inam ngagtrab-trabaho iti abroad. Ngam, gayam, lipliputan ng tiawanan bain nga ma'am, Ulysses. Jack ngam naman di pa nang isang put ni Papa iti may kadwa pamilya na iti balay mi, auntie. Ken Jack Macklon. Tinasayaat, ipakaamom adagos daytoy iti inam, Ulysses. Ibagat kan katipod no, Ulysses. Iso saan nga gawawi dito yung Pilipinas ti inam. Taddan pamilya na abroad. Anya, Iso ngagpada kami lang iti inam. ore pa'y no kasta. Jack kaya ti pa nang isang put iti anak ken babae dito yung balay. Ta sino ka kumamang iparit iti kayat kong aramiden, ha? Anak ka lang. Di kaila ka din nagpanunot, Papa. Oy, di naksong-basumpatan ah. Taamangan no mailawan ko paya ang maisawang ti kinapudno. Anya kinapod no, Papa. Panawenan, tapno maamuam ti kinapudno. Ampun ka lang, Ulysses. Ulysses. Pumanawak lang dito yung balay, Papa. Inaklangan nagbero kiti panggadak. Sa pulik tigasat ko itadayo lugar. Sige. Pumanaw ka laeng no iso ti kayat mo. Ngem pangasim. Ibatim tilugan nga us-usarem. Papa, Ibatim tilugan. Tarumbang lang ani di na ti pangtedak iti daydi alugan. Ta iso ti pudpud nung anak ko. Uwan. Papa, Sige. Makaamu ka no sa dino ti paparam. Diyos ko. Sa dinungatan ti papanak. Makamuditan. Basta pumanaw ako. No kasta, binaybayan nyo ni Manong Ulysses apim manaw, Daddy. Isumat ti kayat na. Agyaman pa ikit dia. Ta pinadakkel kan pinagadalmi. Daddy, Jak kayat ti ugali na. Taman nakipyang. Nasaya at mat. Ta nagdisnudo apim manaw. Pimanawan ni Ulysses di tadakkel abalayda, William. Unay mo't to ni Ulysses. Di man na nagpakita mo't kanya. Apay ka de. Ah? Ay ko. Umay ko kumaibaga nga arkelag tilugan na. Tay tulod nakman iji airport. Ag-flightak nga minayin. No kasta, ag-abroad ka matan? Padasak man matigasat ko iti abroad, nana. Ay, kutwan ah. Bareng no ijay tayan tigasat mo nga umasenso. Sige nga ron, nana. Ibagayon tulangan ka ni Ulysses, nga imayak. Kitagak man no asino ti kaslagas asog kitay iti kalapaw day di tatang. Siri pagkita ko nag.
Adda tao ang nakadumog. Nakita na kon. Pumanawak dito yan. Ang mga noong bagtit ang lalaki. Diyos ko, lawlawan ko ngayon may dito eh. Miss! Miss! Magkitlaan! Miss! Di ka agbuton kanya. Saan nakadako sa tao? Sino ka? Pinganda ka dito eh. Ulysses tinagan ko. Nayaw anak namin. Iso ang nakadanunak dito eh. Ay, sige, panawan ka pa'y manong. Agawid akong tani, malamon. Miss, agpatulong ako makan ka, numabalin. Awan ti amok dito eh. Amabalin kong asitgan. Kasano anayaw awan ka ako na, manong? Atid do gasalay sayan. Panagkita kat naliday dito at tao. Kaasimat nagpaiso anayaw awan. Mabalin ka diya sumurutakan kay ti pagawidam. O sige, manong. Kaasi ka mat, no panawan kalatan dito eh. Diyak amo akas tagayam ti sasadam iti biyag manong Ulysses. Day tati makagapo. No apay nakagtengak iti kabakiran. Diyak kahit nga dati makakita iti mapaspasamak kanya kita. Taki na po na. Kaya't ko apapasan ti bagik. Gapo kadag iti parikot ko ita. Diyak pulos ni namnama. Manong Ulysses, saan nga ipalubos ti Diyos nga aglidliday kalatnan? Amom. Pudno may isa ka lalaki. Ngamjak nalapdan ti bagi ka nagsangit. Gapoy ti kasasahad ko iti biyak. Maawatan ka, manong. Tikit di aramidam. Kumamang ka iti Diyos. Nabilag ti kararag. Mamati akiti day tangay bagam Helen. Takin na pudno na. Nasungbatan at agos tikid daw ko. Nga adda ko mamang tulong kanyak. Diyos ko. Adda ako manin ita dito simbahan. Umunay ti hamin. Agyaman hakta dinak binaybayan. Inturok nak itayan dagiti tao ang makatulong kanyak. Kat ita, Diyos ko. Adda kiti pagtaangam. Si papasnak nga agdaydayaw kang ka. Agsipod ta daytoy lang tamo ka maisubad iti kinaimbag mo kanyak. Madaydayaw tinagan mo o naintaklan nga apo.
Agyaman nak, tanagkita tamanan, Ulysses. Kat, kumusta kan? Kastoy, William. Nakarecover ak mo ten. Tadati tawa ng tulong kanyak. Wen, talaga kasta. Kan panunutan tayo. Ngawan ti itid ti Diyos kada tayo, aditay kabailan asulbaran. Nang runa, no dagiti parikot, wano panubok. Husto ka, William. No kayat mo, umay ka iti pagtrab-trabaho ka construction iti abroad. Agkasapulan da pa'y ngamin, iti kadwami. Agpaiso? Wen, di kagdanag. Tulungan ka amang iproseso kadagiti masapul mo a papeles. Sige man nga, Rod William. Barang no mapagasatan akmat. Kat makasubadak iti kinaimbag mo kanya. Helen, siganton ti makaamo kadagiti mulak anatang ha. Nangro na kat, adamot ita si dagti kalapaw mo. Ituloy mo nga iwanan dagiti mulak. Kat no makaapit ka, kukwamton, ha? Sige, Manong Ulysses. Agyaman nak. Kat ikarkararag ko ti panagbalikim. Agyaman akmat, Helen. Sayang amin ti kundaway, no palabasakit din. Kaya't kumati makapan ni abroad. Kat agyaman na kiti kinaimbag mo kanyak, Helen. Sige. Agpakada ako na. Sige, Manong. Happy trip. Kaslakaan mo lang dati pa nag-abroad ta. Gamita, nakagatang kan itilotem. At pa yung dakil abala na ipatakder mo. Inativ na ka, pre. Amom William, jak na ipundar amin dagita. No saan nakatinulungan ti Diyos. Ken, sika. Isa adakil ti panagyaman ko kun kagayom ko. Kat jak to malipatan day tangay naramid mo. Rumbeng lang at tulungan ka, pare. Tanasaya at kaagayem. Hindi pa lang. Sorry Nunay palagi ko tinapalabas. Ura siya. Jaknam naman ti amin. Iswa ladingitag pare. Anya ka lakit din na ya. Awanin kanyak day jay. Napalabasan. Sige. Bayamon. Saan aday ta ti panunutan ta? Umay ka kinti. Ag-relax ta. Helen, tinasambit nga isim mo, tinagbalin nga inspirasyon ko iti biyag. Manong Ulysses. Kat sapay la ko ma, tadinak kaguray iti ipudnog kan ka. Damo pa ilang amin na nakita ka. Inayat kan. Naklunong ti panagayat ko. Agkalay sa adagos. Angam, nubilang tadinak maaklon. Nakasaganak latang aguray, Helen. Nabayag basit anagam amuta, Ulysses. Kat nakitak tinasaya at agalatkan ka. Anya ko matirason, adi ka maayat. No, kasta. Kasarita tangarudan tinaganakan ka. Kaya't kung agsimpata na, Helen. O sige, sikat ti makaam mo, Ulysses.
Adto ti invitation card para kada kayo iti amam dina. Nagapon na? Basaak man? Ha? Ni Manong Ulysses? Wen, mga asawan ni Ulysses. Iso nga ibagam iti amayo ta dumaray tayo, Wan, Auntie Marcela? Sige, jakon agbayag. Day talaang ti umay ko itid kada kayo. Sige, agyaman kami, Auntie. Sige. Invitation card. Wan, Daddy. Ni Manong Ulysses. Mga sawan. Ni Auntie Marcela tinangayag iti dayta nga invitation card. Ala. Darayan tayo, ti kalaysa ni Ulysses. Ulysses, anak, di ka nagimulay ti sakit tinakam kanyak. Isu nga imbayak, takayat ko amay matangan ti panagkalaysam. Kaya nakidawak mo iti pamakawan mo. Awanan kanyak tinapalabas, papa. Napakawan kayon. Ket oran niya pa iti nagkurangan nyo. Bigbigik lat tati utang ko kada kayo anay baganakam, papa. Agyaman na kay Ulysses. Kablaawan ka. Tanapasayaan mo tibiyak mo. Sapay la ko ma. Tao may kalatag pa sa rin balaya. Itugot mo ti asawam, anak ko. Agyaman na, papa. Helen, lalaki ti damo nga anak ta. Wan, Ulysses. Ulysses, kumusta ti apo ko? Papa, Imayak ta magagara na ka makakita iti apo ko. Mutoy man, saklutek man ti apo ko. adtoy, papa. Ay na, naglungpo ang maladaga. Inton rumuwar kayo dito ospital. Agpasyar kayo nito ijay balay. Tayong kay alaan ti regalok iti apo ko. Ulysses, makita kat met mo tanti kukuyugan yung itinabangunam nga ama. Kan ti anak da. Naimbag man tadi mo nalagip idi dagiti nararamid daken ka? William, aklo na kay di damo. Nasakit tinagam ko kadakwada. Sinangitak ti sasadak iti biyag iti. Ngem, idi di mawatak iti kaasik ang tulong ti Diyos. Nagunod ko ti tal na, ken talina iti panagbiag. Ket managsakan na klaunay. Tauray ti na materyalan na parabor. Naawat ko. Ket babaan dayta, iti natibkar apamatik iti Diyos. Talaga anaasi ti Diyos, Ulysses. Kat madaydayaw ti Diyos.
Ti Dios, agdala tawagas na, tapno maispal kan matulungan na, dagiti kumamang kan kuana. Madaydayaw ti Dios. Bueno papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dala, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Jonaline Menzi Carino, iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, the MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanday to'y nga istasyon. Agyaman kamitin kay Panang Tarabay, na imbag nga oras kada kayo amin.